Mheshimiwa Raila Mola Odinga, waheshimiwa wote ambao wako hapa na watu ya Nyeri wapiga biashara, habari yenu? Muriega regi. Mimi nitasema machache lakini nitachanganya. Sasa kwanza mimi nafurahi kwa sababu mheshimiwa tuko naye, lakini nimeona leo mko na governor. Mimi nafurahi. Unajua tulikuwa huko Kabiroini, governor akasema yeye hajui historia. Nikashindwa ni mwalimu gani kwa akili yake timamu hajui historia. Reu kaba engineer, todo engineer leo ore cuma cio hagwo kana tiguo. Ithe ndo ore cuma cithegethagwo. Uyu ni akumutwara kuria murenda. Twe hamwe. Senator Nyox. Rugama. Huyo ameshikilia baba sawa sawa. Twe hamwe. Na nyinyi nawaambia mushikilie yeye sawa sawa. Neguo andu aitu. Kairetu gaka ni karakiurire karathie gutuika ambassador. Na niko ndeciretie kangi atuikire governor. No tondu ni kaguceirio head break ni mundu ucio toi history ri. Kagathie gagatuonie wira wa Kenya na kuu neguo. Si hata hiyo iko sasa. Sasa niwaambie hivi. Leo mimi nimeona huyo jamaa mwingine akitukana Uhuru kwa Twitter. Anatukana Uhuru ni iteo cia nywira rumwo. Inywe ni inywe mwathurire Uhuru. Ni inywe mwamuthurire. Muretikira rumwo niki? Anatukanwa akitusiwa, ni nyinyi mnatusiwa. Na hii uongozi ambao mtu anajipiga kifua analeta makasiriko, atapeleka hii nchi wapi? Atakuja abomoe nchi? Twe hamwe. Atakuja abomoe hii nchi na tukarira taruriri. Na nĩngwenda kumuhe ngerekano. He muthuri watũraga guku miaka 24. Ni mumuririkanaga? Muri ahoria biashara akatwarie. Atura guku miaka 20k. 24. Ndatĩraga kanitha. Ona nĩ harĩ sturu ya kuigĩrĩra njũgũma. Na ngwĩciria ona njũgũma nĩyo yahoyagĩrwo mũno kũmũkĩra. Auma nayo agoka akamũrumia. Neguo mumenyerere. Mũgĩkũyũ augaga mũrimũ ũrĩa mũũru nĩ wa mũcoka. Mũthiĩ hau mũkarĩra na rĩmwe. Mũhingĩte rĩu rĩngĩ. Na Mũgĩkũyũ ndiheagwo maigana. Ona ĩngĩũkehia na ng'ondu menyerera. Menyerere. Na mũrore mũrĩ andũ athomu, mũrĩ andũ thomed. Mũrĩ andũ thomed. Aragia contradiction. Tukiwa Nairobi anasema Kibaki was the greatest president. Si ndio? Akija Central anasema our government has done more than the other 3 governments put together. Si anasema hivyo? All right? Akija jana hapa anasema when I was minister for higher education, when I was minister for agriculture under Kibaki. All right? Anasahau hiyo kiti alipewa na mheshimiwa Raila wakati walifanya grand coalition. Ule anatusi ndiye alimpatia hiyo anasimama hapo akasema we will never need to have another handshake. He became a minister because of a handshake between mheshimiwa Raila and mheshimiwa Kibaki. Twe hamwe. Sasa ile makasiriko ako nayo ni kwa sababu mheshimiwa Raila walisalimiana na mheshimiwa Uhuru. Ni nani walipingana katika ile uchaguzi mwingine? Si ni hao wawili? Wakisalimiana makasiriko ni ya nini? Makasiriko ni ya nini? Tuko pamoja? Twe hamwe andu aitu.
Mheshimiwa Raila, I want to tell you something. Watu. And no the kiumia. They did not vote for you, these ones. They voted for Uhuru. Neguo. Nyonia yale Uhuru kura. Tahorera baba kura. Hiyo ndio tofauti. Mimi nilifanya kazi na Rais Kibaki na nikafanya kazi na Mheshimiwa Raila. 2002, I was assistant minister for 10 years. And I know the growth which we achieved kwa hiyo serikali ya NAK na kwa Grand Coalition. Twe hamwe na mwenda tukorie biashara citu cithereme. Oyo muthuri policy ciake ne cia gukoria biashara ate ne cia gukoria ke na na igukoria biashara. Twe hamwe tutigetio andu ere na mutikanoge. Nie kiria ngwenda kumuria andu aitu a Nyeri, mweri kenda mwenda tuthondeke uchumi wa bururi uyu, tuthure njamba eno itagwo Raila Amolo Odinga. Nimuririkanaga hingo yo mwerwo kibikibi igekera Shania riria twamutwarire haria hendagio mananathi. Mwai wa Kibaki anyitire ciande cia Raila akiuga mutongoria aba. Twe hamwe thina uyu ukoretwo guku ni tondu tukoretwo na umwe witu akienda giti giake. Riu tutire witu ni uyu anyita andu ake marakara ni Reli makuraga, acio nge marakara ni migui muriaga. Eka twario ria kuri na twarie cararuku neguo eto bauti wa Reli na kuri ake Mũgui eto bauti andu aitu. Twe hamwe koguo ri mutikone kanyamu mutikone nyamu igithie haria mwicirie ni ng'ondu, mumenye muri ehithire, mumenye mwike na ndirenda kumutuma mwacoka matura-ini mwariria aria mutigire. Bururi wakagwo ni biashara na mungia ukorwo na mundu uramenya uhoro wa biashara, bururi ndungika atia tondu aria ndaga guka kamwira andu ajua kali ne ngumwethera milioni bebute, aria ange ne ngumwethera milioni 100 tondu ndarenda mwi yake. Uyu ekumwonia gutega thamaki, ti thamaki ekumuhe. Twe hamwe ndenda kumutuma kuri andu aria me miciri, please mwitikire twake bururi. Nie ne njui no ungiaka bururi na no ungiumomora. Uyu no wa gwaka, ucio ungi no wa kumomo, ucio ungi no wa kumomo. Twe hamwe andu aitu hau thutha, twe hamwe nimugwitikira tutuike jeshi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nimugwitikira ta nyonia imuri jeshi yake kuma umuthi. Ni wega muno, Ngai wa muoyo ature na inyue. Ekenjete njamba ino twathomaga nayo Starehe, yari mbere yakwa Starehe Boys Center. Koguo nikio njugire njarie mbere yake to ngire munini wake kuria cukuru auge maundu meri